अभ्यास नासतना म्हादयची केस झगडल्या. गोंय सरकाराक ही केस लडोवपाक अपेस आयला. गोंय सरकारान म्हादय संदर्भात गोंयाक न्याय दिल्लो ना असो आरोप कुडतरीचे आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान केला. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. Failure on part of the government as far as the legal team is concerned. Karnatakan एक डेटा ना आमकोडे कितुलो कितू परफेक्ट डेटा ना आम कित जायो आम कितू वयतलो कांय डेटा नासतना केस झगडल्या आनी हे कोण सांगता द डिस्प्यूट ट्रायब्युनल itself is saying it in his order. आता सायंटिफिक स्टडी ना बाबा ते कितें आमगे इंटरेस्ट कितें आमगे एग्रीकल्चराक कित त्रास जातलो आमगे रिवर आमगे टोपोग्राफी कितको फेल जातली आमगेले ग्रीन कवर कितको चेंज जातलो काय ना वयल्यान सायंटिफिक स्टडी ना क्लायमेटीक चेंज मागीर तुगेले ग्लोबल वॉर्मिंग काय ना ऑल दिस इश्यूज एज वेल इश्यू आहाय ते सारके ऑर्डरी हाडले. द गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड टोटली. आणि मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसतना सदांच एक उतर म्हणटालो ड्रिंकिंग वॉटर कॅनॉट बी स्टॉप म्हण. इट लूक लायक अ सिनिस्टर प्लॅन. आमगेले गोवन इंटरेस्ट सॅक्रिफायस करपाक खंय तरी कर्नाटका चड आमदार आहाय म्हूण थिंग जिखपाक इलेक्शन. इट्स नॉट करेक्ट ऑन पार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट टू डू ऑल दीस. आणि सीद जाता देर आर सो मेनी इश्यूज कितको आहा. बीजेपी गवर्नमेंट इन कर्नाटका टुगेदर येडियुरप्पा इज प्रेजिंग द ऑर्डर. Now all these things shows, and we have spent crores of rupees. It's not that the government has not spent crores of rupees. Karnataka government also spent money, but they brought lawyers right from Fali Nariman and all those big lawyers. Ada all these issues, I'm getting interest protect kurpak government fail dala. Poirani Advocate General Atmanan Natkani paper on an interview, he's clearly saying the verdict is favorable, and he says that we go in appeal, contradicting his own statement in the same interview. All these smacks that Huntari BJP government and Feldala, and I am calling upon the government, start process again, go into appeal. Don't wait for Karnataka to say that appeal is we are going on appeal, to submit the whole issue amge interest Angorpak ani disturb Gorpak.